Svaka čast! Pravo ste pikirali! Svaka vam čast! Svaka čast! Svaka čast! Pusti čovjeka napolje, bre! Stotko seljačka! Pusti ga, bre! Pusti čovjeka, bre! Pusti čovjeka! Pusti čovjeka! Daj mi li čovjeka napolje! Ojde, bre! Udalji se od mene! Pustite se! Koga štitite vi, ej? Kome služite vi? Ovom bosanskom seljaku? Ne! Oduzet vam ja telefon od ovog trenutka. Ne može Dakle vam pravo, bre? Vrati bre telefon čovjeku, bre. Oteo čovjek, oteo telefon, zovi policiju, druže. Bravo! Može neku policiju da pozove, ljudi. Pozovite pravu policiju. Čekaj bre malo, kad je meni stigalo pre da niko ništa, a? Vraći mi telefon. Aj pomerite se. Vrati telefon. Pomerite se sa strane. Vrati čovjeku telefon. Pomerite se sa strane. Pusti. Dajte čovjeku telefon, trebamo. Majko, bolnica. Ličnu mi kartu, dajte, nemoj da odbijate ovaj. Vrati se telefon. Posto dužni. Evo, vraćati. Vratim da ne. Telefon, vratite telefon. Ne, ja samo moram zaključiti. Naravno. Sram vas bilo za ponašanje. Sram vas bilo. Ja pojma nemam ko ste vi samo kolima i... Sram vas bilo. Situacija u zemlji, moraš da čuti. Samo jedno pitanje. Ovdje je gospodin... Da i vama čerkama vire ovako u sobi i vidi. Da zabranimo gradnju ovog bloka. Došla je policija. Uzeli su mi telefon iz ruke, otkali su mi telefon iz ruke. Ima snimak. Znači mi je... Da me ometate, ima, tako je. U čemu te ometamo, druž? Ti si ometen došao. Traži mi ličnu kartu. Uzeli sam mu ličnu kartu, vrati mi telefon. Ko da si našmrkan,